Munini wa gavana kaunti-ini Meru Mutumanto Ithinkia ni umwe wa atongoria baria baciumiritie kiri kiatho gia kutha mbeca ntere ciatigania aria akiaria Daktari Sarah Kilemi atumiritie agachwa giti kimwe kia siasa mwaka-ini jwa 2027 nabo bakiaria MCAs Mwenda Ithili na Jim Muchoi ni bethirite bakiuga bagakurukia mpongeri ya mathabu ja thirikari niyo supplementary budget kienda gutigira thirikari kaunti ya Meru ni kumba gukandana na mpanga ya makondoria ja El Nino. 2027 igo ikenda ndinde bene enduku webo mwe ntera winde bene riku anto bato kurara batu mami bakiwa nte na rawire no kumengwe batu kumama ri o gerra todo MCA nte o bana yirite tikaki ako o gerra re MP nte na yirite tikaki ako we gavana nte na yirite tikaki ako intaua nduro wite mya wenge ne atia na wa 2027 kea kinyanga wa president na kebwikia okiranga weikyo kwenda ngabwera ketande uno umebo bubwetia nabo bwambilela uma no ndenda bombilela bone kitako kwenda bwetia okedo ati kwenda bwetia kwandingirani intumirie Daktari Sarah Mwakiuna Kilemi uraithirite mulaini-ini yo mbere ki kampeni tia mukuru we Daktari Kilemi mwiria na itumi biawe biotumirie mulwa muyu keti ibo kwenda manto ya bono siasa ikeya na ithire nduna abo bwati yako bwati wato bwati wa thina yete ya netire na butiwe nayo bweta bwa 50 ndura teta na choke miaka 5 ringi na bwe yabo ringi na bu muchoke ringi tebo bweta Kilemi nende awite akawata mwekuro we mbaru ya njira yochokia njara nontu na ithirite siasene ciawe miaka yonthe iraithirite siasene kwa muthikira na ningamkwata mbaru sawa atatwira kwata mbaru kinyawe endete na nte ndaraga we tata lakini kuruki babu baingi sawa chenu ke daitio kwenda ona ende nyawo ne nkwatire yabo muthikire ongwera burutara ate muchalete chalore ira burutangwene ne kiruki bakiaria MCA wandi ya Thwana Jim Muchoi na Kithe Mwenda Ithili ibawite MCA ibebeletwe buruke mutaratara yo kweya nambasare bakiromba ntu apply na wingi kinya kethira bate mutaratarene yo utino to usika kiri mambo na nambasare kinya batu form tonera mtandao ne babu kumenya ke kumenya mwaka wa adri torera dina mnoki kwa ya nambasare no to pesa re are milioni dato anto pro apply bangi ko to tanto bate anto to ichome to anto ngiri yele na nyao ndi nyingi ko tikanto bata ombere kona bondo lakini to choka mbunge no to goya to go tikira manto no to na ipare atina to kulukia mbe chirika ya no kumowe tambere milioni 5 wote lakini pesa nini da formula chumete dai ko chumete na milioni dato na watu wetu MCAs tutahusishwa tumenya ni bibio kwa lakini basare kana na tiko eno no tuko kulokide na tuko 1 milioni 5 na tuka chitengera mengi nara apply ni basare nyegeza kutina control yacho apply no timbete chenu tutongelere turende milioni 5 no nditonere gari nge motiari ene nyera ando ya ngiri 50 kubona ngiri yele ano kona ngiri ya manata ona ngiri ya manata no lo yotethia Nkuruki barombete Gavana Kawira Mwangaza kureta supplementary budget mbungene kaunti Meru kende thonde kwa notiera ne utungatira kariba kaunti Meru barabara ingikite imbure makondoria kuna story to ile nyingi gavana akiwa ananekereta MCA na banekere MCA mbecha milioni 15 anga becha igari mwenda area MCA wa Meru na nyenda Daktari ngwetekia Kilemi Kawira kisheria utembe MCA ni kairwa na MCA atemea kuna kompeje nyeko mirimo note account ya ward note mewe kirobecha account ne ku katu wera tulta na ngora kwa tabwera we to 3 MCAs iwe ta tukalo kitibecha to achikolokia to kolokia abana ward milioni 15 to kolokia kide 15 to kolokia mudara 15 alafu to ni anike ya kubudia barabara ni anike ya take basari ni anike ya take so gavana na engineer bawe bake abakabudhiria barabara era plan alafu manto era yonde ibobe ya kubudhia na mbecha muntu ibobe na bicho so utembe jine kairo MCA
so ngabana ke akwamwa plan ira bona kerete mbikia kana baraje ko ndibwite mbikia age akwamwa kure akubwithia then uri tubumba kubwithia MCA no ngaita bunge kuteta kana ke akuteta aka memene bibi affect mune El Nino actually yanaro kande beni kumya kuna antu batrapi batini nyibia kure na dai kun kana mbure yote te michengo ora beta michengo ni bara ura koto utembi na batu ko nambe je emergency ile jida ne ya county government ito de mutu kuramba county government be je emergency dai jide ibate ko dai ngeta onge so ntuko ya nchumaine ngedrangi ke muswanda ndene ya mbunge kiromba supplementary budget yereto kodambe jira kaitero ite kwana be jira chabangeri manto yange tu jiri allocate kenda che igote dianto che ya kurra to pia korea koraba by draft ya kenda che ya komba ni gote dianto koraba affected ni El Nino gavana ata tureta supplementary budget kenda budget ira kumi align kulingana na madhina arantu ba tuba kulukira onde ira to aramara daunira anto barabara yetu kabisa enda to bianira na anto bakwa next week baada mana tuikira makunia na no kanga ichumia ncho embete ira tuikira cho makunia yumia kika diran Jumatatu turakandra cha naraka mutu nenda cha meti ende no to madhina yo era tu kona ubo tu kwa tukaje supplementary budget kenda tumi align na mantu tumba kona antuba tuba para sawa sawa nyana ko nampara kona antuba tuba kona bya kuria bare tie gitara kia thokyo tanga mbese cia waka cukuru e TVT Learning Center ira yanjiririe yetu gya kwana bya kuria na mwanka thaini itite na mbere ukurabu nene so ana baba ekuwele na aciari bakori na to abaikia bakinya bathiria kebani ireta wa playground aciari bakaua tutena baikia free uria ya baita to uwe bete class ine kiuke barieko mwanke ndio areba ukinya grade B grade 1 na grade 2 ibete 3 ele mwaka yoyombi mwaka yundo bete 3 tutena class nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.